Selamat pagi mahubata haganupan, kuria hinaholongan ni Tuhan ta, paimay puka hita lahuanta, parlobe hita manjalo hata ni Tuhan ta, sebagai sumber ni haguguhon bata, bani panorang sadarion. Paimay jalo hita hata ni Tuhan, parlobe hita ibagas tonggo, martonggo mahita. Tuhan na ibata Jehovah, tarima kasih isombah kon hanami hubamu, halani hap kon hanami holong niatemu, na tetap marmudu-mudu goluh nami. Paimay puka hanami lahuan nami bani panorang sadarion, parlobe hanami manjalo hata hagoluhan na humbamu. Parsahap kon ham hanami Tuhan, aseboy tongon hatamu, nagabe sumber ni rigapan rosi panondang ban nami. Ibagas Yesus Kristus, jalo hamma tonggo namion. Amen. Shalom mahubata haganupan, kuria hinaholongan ni Tuhan ta, nagabe hata ni naibata na ondo sutonga-tongata, bani sogot niarion, ibuat maay humbani 2 Korintus 3 ayat 10. Nini hata ni Tuhan ta makatahon sonon. Tapi hita haganup marbohi na so marpan rukup, mangida hasangapon ni Tuhanin, songon ibagas sormin, gabe sali songon rupani, humbani hasangapon hu hasangapon, halani Tuhan tonduin. Janabani bahasa Indonesia isobutkan sonon. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Aimana gabe hata ni Tuhan ta. Ita haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totu dop itangar hita hata ni Tuhan na dop ondo sutonga-tongata. Totu laho patugah kon hubata pasal hajong-jonganta selaku halak na persaya. Kita haganupan na inarga ni Tuhan ta. Mase Apostel Paulus manurat kon ambilan taon. Halani bani panorang ai terjadi do perpecahan itonga-tonga ni kuria Korintus. Terjadi do perselisihan halani marsibahen keinginan pakon harosu ni tumang sidea, tapi langbe mencerminkan hajong-jongan ni selaku halak na persaya. Ita ganupan na inarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Memang anggoy dida kita itonga-tonga ni pardalanan ni gulutaon, buedo si bere-bere ni Tuhan na ibata, nadop ondos hutonga-tongata. Adong doay na malo mandoding, adong doay na malo marmusik, adong do homa na malo marsahap, pakon talenta na ligan. Tapi marhitehon ni talenta na dong bata ay, getido homa hita mambanggahon dirita sandiri, tapi lang Tuhan be na iagungkon hita atape na ipuji hita. Getido ianggap hita bahasa ahana dong bata, atape hapentaran na ibere ni Tuhan hubata, ay mahalani pambahenanta, ay mahalani haguguhanta, ay mahalani hapentaranta. Tapi marhitihon ni teks niya bilang taon, lang Tuhan do na mamberehkon ay haganupan hubata. Totu marhitihon ni talenta na do ibere Tuhan hubata, maningon ipataridah kon hita macerminta dirita ay sarupa pakon segambar pakon Tuhan na ibata. Nah hita haganupan na inarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totu bani situasi na sonayay na membanggahon diri ni sandiri. Aido ase Apostel Paulus makatahon, tapi hita haganup marbohi naso marpan rukup. Artini ay hape, ulang irukup hita, aha, nadong bata marhitehon ni hapentaran na bereni Tuhan kubata. Ulang ipabuni hita, atape ulang ibain hita nadong bata ay, gabi mambuan hita, gabi munapik itong-atongan ni pardalanan ni guluta. Tapi manigon ipataridah kon hita, hita sebagai segambar sarupa pakon Tuhan na ibata, tanda ni hita cerminan ni Tuhan na ibata. Nah hita haganupan, dingat hita mahalak na prosaya hubani Tuhan, maningon ipataridah kon hita, sormin ni Kristus ay itong-atongan ni pardalanan ni guluta. Ketika hita pasedahon hajong-jonganta selaku nadop sa gambar pakon Tuhan na ibata, berarti domma ipabador hita Tuhan itong-atongan ni pardalanan ni gulutaon. Tapi ihatahon do bani Matius 5 ayat 10 ay. Nini ihatahon sonon. Sonai ma marsinalsan panondang nima ilobe ni halak,
ase idida horjanima nama diar in. Ase ipuji si dia bapa nima na inagori atas ai. Totu Tuhan donai puji hita. Totu maningoni pataridah kon hita masondangta, sinal salta, tandani hita cerminan ni Tuhan itonga-tonga ni pardalanan ni gulu taon. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mai sombah kon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Malah suhur nami, domma ipasingat ham tongon itonga-tonga ni guluh nami. Bahasa hanami, sa gambar sarupa do tongon pakon ham. Ham domma nagabe cerminan homa itonga-tonga ni guluh nami, namaningon sitiruon ban nami. Sonai mahoma hanami, boy ipataridah kon hanami, cermin nami, laho paubah ho hapor sayaon ni hasoman nalegan. Terima kasih mabamu, tarpuji maham, sonari rosi sadoka ni dokahni. Amin.